نداء الإسلام. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, katawtay manghuran sin ako haara ma Islam, tukbal na tuin sa taod-taod pagsyarang sukur patuhan na to Rabbul Alamin, akarna yarin niya kita niyo tiyawpikan in makapagbay matanay sab habihay ni labayan hamaksud hasupaya impag-iman na to ini bangupama kun himina kumusog magbalik damikyan bang upama kun tiyo-tiyo kalo-kalo mahinang inipal sababan amuin maggaganap iwan kumusog in pag-iman na to iwan na simpag mabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niyam hapon ini in pangadjion si kita niyo biidnillah subhanahu wa ta'ala atapik kaifa nastaqbilu Ramadan. Biya diin na to sampangon in pagdatong-datong sinbulan Ramadan. Hakarna agun maitong dakuman in adlawan masuk na isab dumagpak at tawakan dumatong katutan ng bulan mabarakat. Bulan nagdara karayawan, bulan lipat manglipat, in pahala, sinhambok manusia makahinang ibadat halawman niya. Damikyan amuin bulan, dun haun hukawun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalawang-lawangan sin sulha. Iwan tambulon niya in mga kalawang-lawangan sinarka sarta bilanggoon niya ingkatan manasat haanak sin Apo Adam hati niya muna in syaitan la'natullahi alayh. In bulan Ramadan mga kataymang huran kamaasan sin ako mulya in ini sa lagu-lagu bisita piara sin Allah subhanahu wa ta'ala marikatu tanyo katan. Naing kawiaksahan atawakan bukun kawiaksahan bat diakan sin agama Islam bangkay ngatan mo aun mamisita kay mo in sa lingkat-lingkat hinangon mo in suway mo pagtakamahan in suway mo pagsadyahan karna inyat to bilang panghulmati mo panglagbu'i mo habisita amin song dumatong maun kay mo yan. Naing bulan Ramadan yan na masuok dumagpagkatutan niyo. Narihay ni in muslimun, in bariman, suway siya mamikilan. Bang biya diin niya bakun, biya din niya sampangon in bulan Ramadan, amin bulan mulya, dahing hakatan bulan, alladhi unzila fihil Qur'an, amo in bulan, doon pianaog sin Allahu Ta'ala, in padduman sin kita niyo katan, amo na in Al-Qur'an. Narihay ni mga kataymang huran kamaasan sin ako hagam Islam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin pagsampang habulan Ramadan dihay ni kanya-kanya inginisan sin mga manusia. Aun na in magmakuyag kapag datong-datong simbulan Ramadan
aun na in magmasusaha pagdatong-datong simulan Ramadan, aun mga manusia, di mo kakita ninduay niron kanila. Atin niya, wayron doon kanila yung pagmakuyag, damikyan, wayron doon sabdon kanila yung pagmasusaha pagdatong-datong simulan Ramadan. Narihay ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala, bisarahon na to, takitakihon na to mahapon ini, imbi akato tanyo na nga ko bariman, na nga ko nagmawuga patuhan, unuwahaing patut na to hinangon, kapag datong-datong simulan Ramadan. Unuin hinangon na to bilang panampangin na to bulan Ramadan, unuin hinangon na to bilang panglagguin na to pagdatong-datong simulan Ramadan. Narihay ni mga kataymang uran kamasan sin ako akam Islam, bakon na to, sampangon na to imbulan Ramadan, laway haupat parakala. Laway haupat parakala, sampangon na to, iban bakon na to imbulan Ramadan, inhi kaisa niya, hadi parumatong imbulan Ramadan, hari parumagpagkatutan imbulan Ramadan, insa lingkat-lingkat, ingkatan dusa na hinang nato pa Allahu Ta'ala hamanga bulan limabay at tawakan hamanga tahun limabay insubay nato nakapagtawatan pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Lanuan nato na yung ginhawaran nato ring harusa. Lanuan nato na yung pangatayan nato dahing hakakahinang langgal syara iwan bukun kababayan sin Allah. Asupaya bang sumud na katutan ng bulan Ramadan, magaan ingin hawabaran na to mag-ibadat, magaan ingin hawabaran na to huminang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan magaan katutan niyo in tuminggali sinliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in hinang dusa, amo ini in mahinang gaggat, hamano siya, tiranan lumiso siya mag-ibadat pa Allah ta'ala. Amin in mahinang gaggat hamano siya, amo in di niya kana naman ilimusin pag-iman, ilimusin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kan bang mo kita-kitaon, inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan na suratul Syarh. Iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nabinatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wada'na anka wizrak. Amatin agisin Allah subhanahu wa ta'ala. Inig na mo din kay mo ya Muhammad in wizir. In wizir pagbahasahon amin lummi mga kataymanghuran kamaasan sinakwa kami Islam. Inig sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin lummi adaghal sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amatin hikmat. May tatirakan sin mga malaikat indagha sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam asupaya lanuan igan bang sa upama aun dain ha mga nakapin lummi halom dagha sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab in lummi halom sin pangatayan bang inimikit amo ini in mahinang gaggat lumiso in mano siya mag-ibadat, lumiso in mano siya huminang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Langkan kita ni sa Nabi sallallahu alaihi wasallam in tuyo niya mag-ibadat, intuyo niya magdakwa, intuyo niya magpasampay pa mga manusia, bihatinggaan sin ginhawa baran sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miabot sambil na kaminsan in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam agon masipak ni namuin kubal dihapad si kinya ini pagtindukan pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil siyagda siya sin asawa niya, ya Rasulullah, waya kau rasusin Allah, mangbabiak ka to, yampun na sin Allah talim paldusahan mo na kauna, iban sin susungon, sa masipa ka makusog mag-ibadat. Masipa, siyugpat mo, pasugpatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, singkialasan da ka sin Allah. Singkiingatan makusog da ka, huminang sindaakan sin Allah. Uling sambong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, di ka ako mawaya, ipon magsusyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo, magsyukur pa yung Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sinaming kusog niya mag-ibadat, kusog niya magtaat, huminang karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon Nabi sallallahu alaihi wasallam, malano in pangatayan niya din hakatan lummi. Hangkan makaan in pag-ibadat ha Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon kita niyo,
na nga ko beriman fa Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw-rayaw hipanampang na to bulan Ramadan, lanuan na to ingin hawaran na to. Lanuan na to ingin hawaran na to. Dahil ha mga rusa, doon na karakula at tawakan hasiwi asupaya pagsud simbulan Ramadan, magaan kato tanyo in mamastasin Quran. Magaan kato tanyo in magtarawih paka masjid-masjiran. Magaan kato tanyo in tumindog sintungando magibadat patuhan. Damikyan magaan katutan ni huminang si mga ibadat amin yan piag asag sinallahu ta'ala habulan Ramadan. Bangway rusa-rusa sing kita niyo. Ampain Allah subhanahu wa ta'ala asal niya kita niyo biyabaitaan. Halom sin Quran niya mahamulya in siya saddiya umampun sin pardusahan na to. Saddiya siya umampun sin pardusahan na to. Sambil in Allah ta'ala nagfarman halom sin Quran niya na suratul Zumar. Ayat kay mantagdua. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, baytay sila ya Muhammad. Pasampayan kanilang kabtangan ko ini. Nagisin Allah ta'ala pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uning kabtangan sin Allah ta'ala, inagisin Allah Ta'ala pa mga tao bardusa. Pa mga tao nakahinang sinhinang aminyangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin agisin Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Waya kamu mga ipon ko. Allahu Akbar. Kita amin pagmartabat sin Allah Ta'ala. Tiyawag niya pa'y mga tao bardusa, mga ipon niya. Way niya tiyawag yung mga tao bardusa, waya kamu mga bardusa. Atawakan waya kamu mga way nakapus paidahan maghinang na jasing kangian, wala. Sa gam naman tiyawag pasin Allah Ta'ala mga tao baldusa, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Waya kamu mga ipon ko amuin limabaw na inhinang nila rusa. Timaud na inhinang nila rusa pag inhawaran nila, la taqnatu min rahmatillah. Ayaw malawain hangad hulat niyo aulong iwan kaampunan kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sabab in Allah ta'ala ampunun ning katan pardusahan. Ampunun. Manahot dakula. Nakatapok nakatampal. Bangin taw mga yuda kampunan. Ampunun siya sin Allah ta'ala. Sabab mayta. Biyayta sin Allah ta'ala mismo siya in nagsipat paginhawaran niya. Innahu huwal ghafur ar-rahim. In Allah Ta'ala ghafur, hatinin Allah, saddiya umampun, hata umangayo kaampunan kaniya, ibanin Allah Ta'ala, bayang ulungon, bayang lasahon, bayang kasihon, ha mga ipon niya. Subhanallah. Nakita niyo rakuman, intagaran sin Allah Ta'ala kuno kita niyo magtawbat kaniya. Inlawang sing kaampunan sin Allah ukab, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Inulong iban lasasin Allah Ta'ala ni maluwag siya pakatan. Kita niyo rakuman. Kuno kita niyo magbalik magtawat pa Allah Ta'ala iparu magpakimulan Ramadan. Kita niyo rakuman intiyagaran sin Allah. Ayn Allah Ta'ala na may taparuwing ayat niya. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma astaghfara yajidillaha ghafuran rahima. Allahu Akbar. Parman sin Allah. Hisyo-hisyo manusia na kahinang sinhinang mangi. Way natiyutat hinang mangi dihay ni. Uno-uno na hinang mangi na hinang niya. Manahot na karakula na kanaka, tapok na kanaka, tampal na ka. Aw yadhlim nafsahu, atawakan bakas niya na anya yung ginhawaran niya. Thumma stagfara. In mahuli nagtawat siya. Piyag susunan na hinang na hinang niya. Nangayo na siya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay nilong sin Allah. Yajidillaha ghafuran rahima. Magtuy-tuy na hipagbakin Allah. Yaon saddiya mangampuni sinamuin pardusahan na hinang niya yaon. Ang panisab imyanin Allah. In siya ghafuran rahima. In Allah Ta'ala Gafur, ampunon niya isi mga yukampunan kaniya, ibanin Allah Ta'ala rahim, hati niya bakbayng lasahon, iban bayng kasihon, ha mga ipon niya amuin nagmamarayaw kaniya. Subhanallah. Bihatin Allah Subhanahu wa Ta'ala makatay manghuran kamasan sin akwa kam Islam.
Natudda ko man in taubal dusa, hindi sumuok pa Allah Ta'ala mga yu kampunan kanasin. Allah Ta'ala na inamuin, mangawi-ngawi. Mangawi-ngawi ha mga taubar dusa. Yaon siya sadya, umampun sin pardusahan, amin nagkahinang nila. Adi matong pahadisul Qudsi, inagi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yabna Adam, innaka ma da'awtani, wa rajawtani, ghafartu laka ala ma minka, wala ubali. Subhanallah. Waya ko anak sin Apo Adam, bangsa pantunin ikaw yan nang Hindu Amerika ko, nangayo marika ko, iban naghangad hulat kaw, inampunon ko in pardusahan, nahinang mo, inagisin Allah ghafartulak, ampunon ko rayan kay mo, misan paunin dusa riyara mo yan, wala ubali, di ko nahipagmahi, di ko na to sabbuton, di ko na ipamahalayak indusa nahinang mo yato, sa papason ko yato kay mo, ampunon ko yato kay mo. Subhanallah. Tanin Allah Ta'ala. Imiyan na sabihin Allah, Yabna Adam, law balagat dhunubuka ananas samai, thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma minka wala ubali. Ya kau anak sina po Adam, minsan pa inamuin paldusahan mo yan, niabot matupaayan sin langit. Paayan sin langit, way nasandya sinamin to dusa, pang marimagpak na matupaayan sin langit. Subhanallah. Imahuli na ngayon kau kaampunan kako, ampunon kura kay mo in Allah sinallahu ta'ala ri kurati pag sino-sino ri kuray pagmahi indo sa nahinang mukha ko. Papasun ko rin ito kay mo. Allahu Akbar. Ang panisab imyanin Allah, Yabna Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tushriku bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha magfirah. Ya kau anak sin Apo Adam, bangsa pantun in ikaw yan miyari kako nagdaras, pardusahan biya sin luag sing gumiyan, imahuli piagbak mo ko ahalin ikaw, wala kau nagsyirik kako, wala kau nagskuto kako, ako rin Tuhan piag Tuhanan mo, ako rin Tuhan giutang halom sin pangatayan mo, narugain, la ataytuka bi qurabiha magfirah, bakun takawlong sin Allahu Ta'ala sin kaampunan ko, bangaw sarapat, labi pa yung laggo dahil sinamindu sa riyara mo. Allahu Akbar. Subhanallah. Bihan in Allahu Ta'ala. Lasan niya mga ipon niya. Natudi manu siya amuin. Tahalaon niya pa. Hindi siya mga kampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinin Allahu Ta'ala. Yaon na. Nagtatakad ka niya. In ampunon, in pardusahan niya bang siya mga kampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nasa lingkat-lingkat, ipamap na to habulan Ramadan, inwayron kita niyo sa rusa. Uy, kita niyo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya pagtawbatan na to, ininang maturo sa manahot, iban si maaslang. Nakatampal, iban si nakatapok, ingkatan niya to, suway na to pagtawbatan. Pangayuan kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin hikmat din dito, asupaya pagsud simbulan Ramadan, makaan katutan ingkatan pag-ibadat halom niya. Sabab aun masul, bang aun do sa riyarata, may inuino kita. May kakausan niya yon mamas sa Quran, sin makawasari sa bako Quran. May kakausan niya matto pa masjid sumambayang tarawih. Sininakubi arisab kaniya makapanaw, arakala ambok din sabab. In kita mo masub magbasa Quran, way tamak sin pangatayan niya. Adapon in ikaw on tamak sin pangatayan mo day nga sabab amuyat tinahinang sabab may ta mahunit kay mamas sa Quran. Pakitaan ni Imam Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi'i rahimahullah, maka kita makatakad na makisa si Imam Shafi'i, inhinang dusabang di kapagtawbatan. Aminin mahinang sabab, in pag-ibadat Allah Ta'ala mabugat, mahunit, hamano siya. Bukunin maksud ki Imam Shafi'i rin nagmaksiyat bukun. Sa imaksud kurihay ni, kitaon na to biya din kangian sinhinang maksiyat, bang di kapagtawbatan si manusia. Na kaminsan mga kataymang huran kamasan sin akwa kam Islam. Imiyan ni Imam Shafi'i rahimahullah. Syakautu ila Waqi'a su'a hifdhi. Miyatwa kolong ni haguro ko hi Waqi'a. Supaya mangayo ako patumtum atawakan, miki-advise ako kanya bang unin hinangon ko karna alaong na bang sa pantun memory biya sungsung ma virus in memory ko.
Biya sung kumangiin memory ko. Unin advice kanya sing guru niya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. In advice niya raka ko, in suway ko tinggalan. Suway ko binun, in hinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paimian in guru niya, lianna al-ilma nurun. In ilmu, inyan sahaya. Sahaya. Wa ilmu Allah la yu'ta lil 'asi. Ampa in ilmu sin Tuhan, di tuod ini patut hirihil hatao nagmamaksiat pa Tuhan. At ini maksud dihay ni mahunit in ilmu sin Allah Ta'ala sumud palom pikilan jantong si manusia sa hingabang ondusa na hinang niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambok pa hadith imiyanin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam inamin hinang dusa ini amoy ni manampan ni sinridji kita. Taan niyo? Tampanan nin ridji kita. May ino na dya kita, may tawid na kita wayron na ridji kita. Kaya sigpitan na dya kita, kaya hunitan na dya kita. Nabi ada sa ini sa pantun pagibadat. Bangkaw kaya hunitan limawag sinamuin lang taridjiki mo. Us kaya hunitan na isab kaw mag-ibadat patuhan mo ambok din sawab dusa. Dusa. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam imian wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rajul bi dhanbin yusibu wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqu bi dhanbin yusibuhu. Atau kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati niya in amin rizki niya yung pending. Di numaog mon kanya asabab sinamin dusa kimugdan mon kanya. Kita niyo. Nabang yun kaya pagtawatan niya way rusa-rusa niya insyaallah maluhay katan. Abang kita mawaya lumuhay in pag-ibadat tah bulan Ramadan. Di kita kahunitan huminang sindaakan sintuhan na bulan Ramadan na dihay ni mga katay manghuran kamasan sinako kami Islam subay ta pagtawatan ni mga hinang tarusa na hinang ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy tinhi kaisa sa lingkat-lingkat hipanampang tah bulan Ramadan. Na ini kamarwa mga katay manghuran kamasan sinako kami Islam subay yari katutan yulaw simbaha sa Arab al-azam wal himmatul aliyah. Yari katutan yu amo in pagbahasahon in pagmatutuod patuhan. Pagmatutuod patuhan. At subi kita serius. Subi kita serius. Ayaw tataliun, halom sin pangatayan ta. Dumatong na yung bulan Ramadan, biya sinamin wayron rakato. Wayron rakato. Sa suway amin aun al-azam, biya ko sin sa pantun, palawd. Intao maglalawd, bang matan yung paglawd niya yan, bumuson na yung katan. Indahon niya palawd. Bang intaw yan pamimingit, bangaw nailon niya, sayunin nailon niya marayaw. Bangin bingit niya sung na mabali, mamisya simba ko. Sabab yaon kanin azam, impag matutod, mabatod si mga kawaista. Maba siya mamin pagwi niya ring halawd yaon, hipo imbangka niya sinista. Nabangin tao mo kung natod palalawd, atin niya biyak mga wayron datod, biyak mga azam doon ka niya, pag matuod niya palawd, narisan magmahi. Nisandanin nailon niya yan sagot. Inbingit niya yung giyagaha. Wayron doon kanin in azam. Wayron in azam doon kaniya. Nabiya din kakawa ni sta mataod ang bihat. Biya di ining kakawa ni sinista mataod ang bihat ting kahalan niya. Sa subay rin di katin al-azam. Inamin pagmatuod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Atin pagsadyahan ta. Pagtakamahan tayong bulan Ramadan. Allahu Akbar. In magtakamakaw sin pagbubukaan mo hari paruma tuwing bulan Ramadan inyan mahinang ibadah pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mahinang yan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mamina kaw bukas-bukas mo. Mamina kaw itlog-itlog mo. Mamina kaw lahing sabab inyat mo magsabaw mahimo kaw inyat tumabilang sa ibadat. Mabilang sa ibadat. Sabyat to kay min azam.
Inamin pag matutuod mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yato rin dito yung pag matutuod mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya ba sinamuin hasing kamaasan tahimba? Atawakan hasing kamaasan takapupuan? Kaya sakupan na mo, in kamaasan na kauna, hang kabulan pa bulan Ramadan, kakitaan mo na sila gimba. Yato na sila kakitaan mo piya gimba. In-aun utak, iban utak niya na. In-aun sanggot, iban sanggot niya na. Bang mo subuhon ba pa, maguno ko mag-twist kahuyan. Inhijawab kay mo uto, masok na ba bulan Ramadan. Bang mo subuhon ba pa, may kawya mga nagbunot malahingan, way pakaraw taod yan. Bang masubuhon unin sabab, insambong kay mo uto, masok na ba bulan Ramadan. Hatin niya, yaon doon kanili namin azam. In pag matutuod, serious sila manampang simbulan Ramadan. Sabab na piyag sasadyahan nila, piyag tatakamahan nila. Naingkatani na muin, piyag takamahan nila yat turay naman pasinsin nila, paarta nila, pahulas sangsa nila, bilang panagawahin nila bulan Ramadan, inyat tumabilang sa ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabilang sa ibadat. Nahangkan subay aw na azam diha katutan wal himmal aliyah at inay namuin maksud iban niyat tay nangkan kita biya mga ini nagtaka man nagsaddiha katan uno-uno sabab biyak tamarayo imbulan Ramadan subhanallah kaya sa kupan ko tuod mga maas na mo nakauna nabang biya mga kain na nagkita ra bulan muskita imbulan piyo ni mga gamis malilingkat imakupya malilingkat. Bang masuhon may tayat to nalong na dumatong na biya bulan Ramadan. Subay tabi bakon, subay tabi sadyahon. Nay nga to, nay nga mga yatin azam, atin makuyag sila pagdatong si bulan Ramadan. Namunay ning piagbanda sin Allah Taala, yan na suratul Muhammad, ayat kauhaan tag-isa. Paraman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Banging mga tauyan nagmatutuod-tud patuhan Allah. Hati niya mga serious tud sila magibadat pa Allah. Matutuod to rin pagsadya nila, in pagtakaman nila habulan Ramadan karna sin panglagoy nila Allah. Karna simbuka nila pa Allah, lakana khairan lahum in agisin Allah Ta'ala amunatin sa lingkat-lingkat amunatin sa rayaw-rayaw. Amin hinang na hinang nila. Allahu Akbar, makatay manghuran kamasan sinako kami Islam. Nahangkan, imbya kato taniyo, nangaku beriman, subay kita nyo lamod ha ayat biyanda sinallahu ta'ala, beta sinallahu ta'ala, amin nyari kato taniyo azam, inamin pag matutuod, imbya kato taniyo mamak, atawakan manampang simbulan Ramadan. Allahu Akbar. Ayon mga kasahabatan ridwanallahi alaihim, iban na sinamin murul kanila, tanda sinkog iban baya nila. Abutan sila simbulan Ramadan. Unong bulan patuanin Ramadan. Nanginginduan na sila asal fa Allah. Nanginginduan na sila asal fa Allah. Allahumma balig na Ramadan. Allahumma balig na Ramadan. Waya Tuhan na mo paabuta kami pa bulan Ramadan. Waya Tuhan na mo paabuta kami pa bulan Ramadan. Narisa sila ini makapangindua simbihay ni duha abang wayrun dun mikit halom sin pangatayan nila in azam. Sin matutuod-tuod in pagbak nila panampangil iban sin abutan sila simbulan Ramadan. Allahu Akbar. Nahangkan narara ko na yung ginhawaran ko sa kira-kira bulan da kumanin takad-takaran. Adlaw ra ko manintakaran dumatong na bulan Ramadan nabihawon suway nakita niyo mamikilan. Bangaon patud pagsaddihan suway nato pagsaddihan. Sabab ingkatan kedyot kahiwal nato bilang panghalga iwan bilang panglaggoy hapag datong simbulan Ramadan na inyan mabilang sa ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin agisin Tuhan na Rabbul Alamin. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub.
Amo yanin agi sintuhan na to Rabbul Alamin. Wa man yu'azzim sya'airallah. Hisyo-hisyo manusia nang lagui ha mga kasara-saraan sin Allah. Ha mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing naman pasambahayang, daing naman papagpuasa, daing naman papagzakat, daing naman ha pagtuntut ilmo, daing naman ha uno-uno ibadat, masinyal ya laggo. Nain agi sin Allah ta'ala, inyan tanda pangilahan ng atay niya un kabuka pa Allah ta'ala. Amo yan. Nahatin ya bang inhal mo bihayaon biya mga namimikilan ko biya dimba ini unin hinangon ko sa magdatong-datong na bulan Ramadan. Tanda tuan sin inatay mo yan aun kabuka pa Allah ta'ala. Aun kabuka pa Allah ta'ala. Sabiyan doon kay min azam. Yan doon kay min himma al-aliyah. Piag masusa mo tuod. Nagmahikaw to na pagdatong-datong simbulan Ramadan. Allahu Akbar. Ngari ka kita mawaya bihat to. Bantuhon kita sin Allahu Ta'ala. Dua ayat na may takatutan niyo. Bang taliyag ko indaakan sin Allah. Bang taliyag ko hukuman sin Allah. Muna-muna inyat to tanda nakahinang kita marayaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan niya to tanda in pangatayan ta ini awon kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Namuya tinhikarwa hinangon natin panampang bulan Ramadan. Suway awon azam. Suway awon himma al-aliyah. Hati niya matutuod-tuod katutan ni bukun ula-ula. Sabab awon mga kaiwanan biya dagbos hati niya wayrun dun kanilain azam. Wayrun kanin himma aliyah. Siwu da Ramadan iban sinbukun Ramadan biya wayrun da kanila. Nari kita mawasin biha ini. Ingkawayaan ta mo in magmakog hapag dutong simbulan Ramadan. Nagtataka man, nagsasadi hapag datong-datong simbulan Ramadan. Amo ini biya mga kawayaan ta. Iban amo ini mga manusia singuran ta. Sabab yung mga tao ini na aun kabuka halom sin pangatayan nila. Damikyan ni mga tao ini, sila ini mga tao mo inagsasabunal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nahangkan, in pagdatong simbulan Ramadan, inyan bilang day sabsan panandas katutan niyo. Haway parimat ng imbulan Ramadan asal aun na. Tes piara tong kato sin Allah ta'ala. Kaya ngatan niyo bang unin tes sintuhan kato? Hapag datong simbulan Ramadan, kay ngatan na sintuhan ni sin makuyag, iba ni sindi bukon makuyag. Hapag datong simbulan Ramadan, kay ngatan na ri sintuhan, bang isyu inamuin nagsaddi hapag datong simbulan Ramadan, iba ni sin way nagparat pagdatong simbulan Ramadan. Asal namaitan Allah Ta'ala. Wala nabaluwannakum. Parman sin Allah Ta'ala, walakad fatanna alladhina min qablikum. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Unal to din agi sintuhan bakas namo na tiyandas tiyukas yung mga tao na kauna. Miabot sambil kay ngatan sin Allah, isyurain kanila yung nagsabunal, isyurain din kanila wala nagsabunal pa Allah Ta'ala. Nahapag datong simbulan Ramadan, di na kay ngatan sintuhan. Hisyuin nagmakuya kapag datong simbulan Ramadan, hisyuin wala nagmakuya kapag datong simbulan Ramadan. Damikyan di na kay ngatan sintuhan. Hisyuin nagsadya, nagtagama, nagmahi. Hapag datong simbulan Ramadan, iban hisyuin mga tao, biya wayrun dahal ka kanila bulan Ramadan. La ilaha illallah. Kasuway ka to tanin namin karo azam. Atin niya amuin matutud to din ka to bukun ula-ula hapag datong simbulan Ramadan. Bihat to. Ametin hikarwa. Ini kamatunia asyukru ala bulug syahri Ramadan. Ini kamatu ipanampang na to habulan Ramadan suway kita niyo magsyukur fa Allah Ta'ala karena yari na isab kita niyo piabot niya pa bulan Ramadan. Abihaon patag na anak ko magsyukur fa Allah Ta'ala. Sababang pamakon sinag,
Na yan ay namuin sinag-sinag simbulan Ramadan. Atin ay masuok na. Nasubay kita magsyukur fa Allah Ta'ala. Sinpiabot niya na isab kita ni pabulan mulia. Bulan sa rayaw-rayaw. Bulan sa lingkat-lingkat. Bulan lawi indayaw na rin hakaybanan bulan. Subhanallah. Magsusuok si suok ni isab. Na suway kita ni magsyukur fa Allah Ta'ala. Sabab na in pagsyukur ta pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahinang niya tuya mga sabab bang unin aun di kato karayawan kanapan niya pa. Ganapan niya pa. Bang unin aun di kato karayawan, bang kita niyo magsyukur pa Allah Ta'ala, ganapan niya pa yato. Nabang kita niyo rin maingat magsyukur pa Allah Ta'ala na bang unin sabihin niya rin di kato taniyo, nakawaon na magbalik sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amiting kahupuan niya. Sabab na rin na kita mingat manumtum ka, na rin na kita mingat magsyukur ka niya. Na yung pagdatong simulan Ramadan, inirijiki na yung hatuhan. Bukod sa jasan rijiki hasin. Bukod sa jasan yung rijiki, makausaha ka milyon pilak. Sa inrijiki, mataw ning ginisan niya. Makabati ka rin hakatukan mo rijiki. Makapanaw ka rijiki. Makatindog pa ka niyan rijiki. Makapangatod pa ka niyan rijiki. Makarungog pa ka niyan rijiki. Kananaman mo pa yung pagkaon niyan rijiki. Nahinang ka Muslim niyan rijiki. Nahinang ka tao imingat patuhan niyan rijiki. Damikyan lamod day sabday ha mga rijiki bangkaw abutan simbulan Ramadan. Nawang mo piyag syukuran patuhan bat in ikaw miabot ka pa bulan Ramadan natuan ganapan sin Allah Ta'ala bang unin aun doon kayo. Bangkaw nagmasusa sinamuin uno na bahalong biya mga ipagsawsawlan ko ini. Una balong ning pagbukaan ko ini. Ang sambihana apa magdaratong-datong ng bulan Ramadan, sa nagsusyukur ka patuhan. Arakala, di mo kaingatan, pigla na jakaw, di atungan rijiki dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa matimbay ta niya. Intaw nagsyukur ka niya, ganapan sin Allah Ta'ala, unin-aun doon ka niya. Na intaw rin magsyukur fa Allah Ta'ala, nakawaon bang unin-aun doon ka niya. La in syakartum la azidannakum. Bang kamu magsyukur lang sin Allah Ta'ala, ganapan ko pa kaniyo. Bang aun arta niyo, ganapan ko pa yung arta niyo. Bang makusog pamaranan niyo, pakusugon ko pa yung pamaranan niyo. Ano? Na walain kafarto min agisintuhan. Sa bang kamu yang biya mga nagkufur na patuhan, liupan niyo na yung Tuhan, wairun niyo na ihalgaan yung Tuhan, inna azabi la syadid, na tumtuman niyo sa dyan, azab kin siksa ako mabisa. Nauno pa yung karayawan bang inmano siya sisiksa na sinallahu Ta'ala. Atin niya, lanya pun sinallahu Ta'ala katanunin ondong kanya. Kita ni sabin Fir'aun la'natallahi alay. Fir'aun di magsusyukur patuhan. Gam naman nang ako patuhan. Ihaman namikyan. Naunin piadya to sintuhan kanila. In Fir'aun, mayroon nakapinarta niya. Kawasa. Ari-arian katan, wayroon nakapinisan ng tingi. Lianyap sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. May ta sabab, wayroon na rin dito kakitaan sin Tuhan kanay. Pagsyukur pa Tuhan Allah. Ang pakisab, mga bihat to ni mahinang niya. Misan ni mangila Tuhan di ida. Nakakita ni pedya to sin Allah Ta'ala kaniya. Na yung pagdatong-datong simulan Ramadan, so kita magsyukur. Alhamdulillah, ya Allah na magsyukur. Magsyukur. Nabun na, inagisim mga ulama, in pagsyukur na aw naturan niya. Aw naturan niya. Muna al-i'tiraf bi anna Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa ar-Razzaq. Bangunin aun kerihil sintuhan kay musuway mo ako hunin niya undang hatuhan. Ketika isa. Ika maruan at tahadduthu biha. Malingkat na mo ipamahalayak, may panuisuy mo, mangunan rijiki doon kayo.
Napagdatong-datong simulan Ramadan, alhamdulillah, tuan na yan na sabi bulan Ramadan. Magsyukur to da ko simpya sampay niya ako pa bulan Ramadan. Amuyat to. Amat tinhikat to hinangon singkitan yung mga kataymang huran. Kama asansin ako hapag-agama, amuin pagsyukuran na to. Siningkitan niyo sumampay na isang pabulan Ramadan. Allahu Akbar. Amuin bulan di na kausuyan, yaon na katan, natiwuok, in ibadat, ina singkatan ibadat. Yaon na katan. Allahu Akbar. Ako ninrukon sin Islam 5 yaon na katan, natiwuok ka bulan Ramadan. Yaon na. Allahu Akbar. Taan niyo? May sindi magmakuya kabula pagdatong-datong simulan Ramadan, si Mabiya na hayni. Taod karayawan piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala. May insert tatiyo-tiyo, dahil hamang karayawan sin bulan Ramadan, inagi sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kad ja'akum syahrun mubarak. Yan na isablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, magdaratong-datong kaniyo, inamin bulan mabarakat. Fihi tuftahu abwabul jannah. Habulan yan maukabing kalawang-lawangan si sulka. Wa fihi tughallaq abwabun nar. Iwan dunhan matambul ingkatan kalawang-lawangan si neraka. Inhagi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, in hikmat laong na may tabang bulan Ramadan ukab ingkatan lawang sin sulka. Iwan tambul ingkatan lawang sin neraka. In hikmat dihay nilong na, bang bulan na Ramadan, mataod na huminang sinhinang marayaw, tiyo na huminang sinhinang mangi. Nampabiya mga bunal, kita ni bang bulan Ramadan, inasal-asal sin masjid, paupat da jamaah, bang bulan Ramadan o masul maglagpasanin iman, bang aon pakatindukan, sa mataod to magibadat pa Tuhan. Allahu Akbar. Narenga sabab yat tubilang isang panghulmati sintuhan, panghal kay sintuhan, paggabi ang mga mataod tao, biya mga makatumtum kanya na, kabunin mataod lawang sinsulka. At tinabi ara kita simbaitan sintuhan, pagga mataod sumud, suway mataod lawang pasusuran. Lihat to. Pagka mataod rin sumawa, sumud, nasway biya mga mataod lawang. Inukabon. Lihat to sa timbiya mga kahupuan may maukabing kalawang-lawangan si sulka bulan Ramadan, sabab sindun habulan yan mataod na yung mga to mag-aamal. Intaw ikutan kung na maikot habulan Ramadan. Intaw liso magibadat, na kumusog na magibadat patuhan. Intaw ya mga laong ta, wayrong panghal kaya patuhan, kakitaan mo na yun, nananghal kaya patuhan. Analong sinallahu ta'ala, kabun na yung katanlawang si sulka. Sabab, mataod mga tao sumud kalom si sulka. Iban tambulon na yung kalawang-lawangan sinarka may tasaway na tao sumud, mahukaw na katan. Naray nga sabab yato pagkaoy ron na sumud malingkat tambulon na. Biya bahantang bay, bangin bayan biya mga oy na sumud lakon na san tambulon na, sabay na sumud doon kaniya. Nainlawang sinarka bihato rin hantang mga kataymang huran, kamasan sinakwa kami Islam. Nahangkan bang sadyay na mo inhalta way ni banguno kita Ramadan bihato rin sa inhalta naway na lumingkat sabab maintain nin lawang ukab namikyan maintain nin lawang sinarka tambul nampay sabyan mga kilasa dya patuhan bang Ramadan ang bukon na Ramadan way na way na nabukon bihato tinya in kabuhi tayo ni suway limigot pag-ibadat Allah Ta'ala. So, wayron bulan piun. Wayron bulan piun. So, wayrin mga kading kawayan ta, tuhaning suway maakat, bukon kita. Maka na lil mu'minina, walal mu'minat, lang sintuhan. Idha kadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wayroon kapatut, sibu rin bariman usug, iban bariman babai. Bang aun hukuman mawa implement sin Tuhan Allah iban sin Rasul niya
amoy kanilay maakan. Ang kabayaan nila in puasa katluan adlaw siya madlaw sadya. Away kapatut tayat to. Ang kabayaan nila banglaong sinallahu ta'ala magkita-kita bulan ka di na magkita bulan. Away kapatut tayat to. Sabab Allah Ta'ala magdil hukuman so yung tinakaranta. Demikian mangin pagsambahayang talima waktu Ami hinangon ta dya marwa, hinangon ta dya matu, atawa ka hinangon tari na ba, nari man jari. Allahu ta'ala na may taway kapatut si bariman usog, bariman babai, idha kadallahu wa rasuluhu amran, bangin Allah, iban sin rasul niya, aun implement nila, ibadat, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, in maaon, doon ha mga tauyan, in pagpi, piun nila sadya, in pagibadat nila. Piun nila sadya. Sambahayang nadya kulong na rin ako magpuasa. Atawakan lang niya magpuasa nadya ko rin ako magsambahayang. Atawakan lang na parayaw ko nadya yung pangadatan ko rin ako magmabuka patuhan. Nari. Panguning kiabutang mo tinagarunta. Di kita manjari amo imang liulakad ha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manjari mang liulakad ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inallahu ta'ala na siya in amuin Tuhan patut pagtuhanan sing kita niukatan iban agarun sing kita niukatan sabab siya in makawasa siya in makakausakatan uno naringa sabab yato aunun nato in pagpatikupo aunun nato in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuya tinhikatu tuan pagsampang tabulan Ramadan hati niya suway kita magsyukur ha Allah ta'ala sin amuin piawat kita bulan Ramadan. Nain kay na po saan hati na ikaupat. Ikaupat. Ta'allumu ahkam as-siyam. In ikaupat ipanampang tabulan Ramadan bihaon hari parumatong bulan Ramadan suway na kita manghati-hati umingat sing kahukum-hukuman sing pagpuasa. Kukun ha bulan Ramadan nan pakita biya mga sulong na biya din tayong pagpuasa yan. Naway saan mabihan. Bang mga upama kun palawod, ari pa ka makapalod pangasuna ka biya din imamingit. Bang magpukot biya din paghulog kaniya. Bang mana istahaw numutudjuhon. Bihat to. Nabuko na mimat to na jakaw palaw, di tumanhalaw, di mo kay ngataw ni hinangon mo. Nauning guwaan ni, mayroon makata. Mayroon makata. Ngayon ikaw pat hinangon simbya kato taniyo, hari parumatong bulan Ramadan, amin, hati hunta na yung kahukum-hukuman sin pagpuasa sa bulan Ramadan. Unin makabatal, unin di makabatal sin puasa, unin biya mga manjari hinangon, waktu kita puasa, iban biya di namin aturan sin pagpuasa. Suway tato biya mga ingaton. Amuyat to. Hatihon taning kahukum-hukuman sin pagpuasa. Sabablong tana, misang biya mga tahon-patahon na dyan, kita nagpupuasa, masul kalupahan ta. Sari na lang tayo biya mga makahati na ingat to, kaya hatihan nila na. Sani na muin, lang ta, di makahati. Nasubay bihayaon, umati na siya. Sumuk na siya pa mga guru. Tuan na, suklim bulan Ramadan, unin biya mga ika-advise mo kako. Unin biya mga hika, patumtum mo kako. Unin hinangon ko. Unin naman, yat to. Hati na mo yat to, hinangon ta. Subay kita manuntut ilmu. Subay kita humati sin syara sin Allah Ta'ala. Abihayon, tagna na ko mga ji. Mangon sa rapat pangadjiun mo ahkam siyam. Kahukum-hukuman sin pagpuasa. Pangadjiun mo na yat to. Oo. Kumakaw guru, tawakan dungog ko hama guru, at tawakan matukaw pa guru, taki-takihon niya kay muray hapanagnan sambil maubos. Kapag datong si bulan Ramadan sadya ko, kay nga taming katan hukuman sin pagpuasa. Unin makabatal, unin di makabatal, unin manjari, unin di manjari. Allahu Akbar. Namuyat to mga katay manghuran kamasan sinang ko pag-agama.
Murah-murahan, bangmayan, kita niwinikatan, dihilan pasin Allah subhanahu wa ta'ala, taufik, iwan, dihilan kita nusin Allah ta'ala kusog. Amin mausal na to magibadat na susungon Ramadan yan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Iwan bangmayan na mo inlaw ta, impagdatong simulan Ramadan yan, narimaw pas. Rimaw pas. Sawab na, jackpot na kita ini sa dumapong bulan Ramadan. Dihilan kita chance nagbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Bihayat to na. Suway tayo ito mga amon usalonin waktu takatan hapag ibadatan sa bulan Ramadan. Murah-murahan. Patubtubon ko na dyan dito. Salam doa kanil katan. Mahuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين